گوندê Elî Feroyê li gundewarê Qamişlo got gundê bi patozan an derrasan tê naskirin. Ev dem beriya Çînînê ye, dema çak û amedekirina patozan e. Li vû tevgera li Elî Fero ne normal e. Seyseban Cemîl sê patozan saz dike. Tevî zehmetî û giraniya kar lê ew kêfxweşiya xwe tê de dibîne û dibêje ew debara jiyana wan e. وبخدي وانا بخجاز كل ما كربونكا انا ما دقلبين انت فين كنا بدكم بوش شنو علي رقعي زادي واقعي جهوا ام دقلبين ما دكم بوش تفهم كل وحسي شارو جاب خير ام يدركبن ام حاضر ياخذ كنو مع داخل جاز كريم ان شاء الله وحسي شارو جا ام يدركبن Perçeyên yedek yên patozan bi buhayên bilind tê nefrotin û ev yek bandorê ser patozvanan dike. خدای روش چستر بیجم یعنی روش گلکی زحمته یعنی تشتی کو تشتی بیتر کفن داجا مهنه ام هنی که بوان سکنینه تشتی نکو امتینن گلکی زوره گلکی زحمته Dema paleyê li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê ji nîvê Gulanê dest pê dike û heya dawiya pûşberê dirêj dike. Xwedanê patozan û karker di vê demê de hemû tedbîrên xwe digirin. Ji ber got pileya germayê bilind dibe û metirsiya pêketina agir zêde dibe. ما خجاز كريه ان شاء الله مشفيلي خو قلت اني صار طبعا جامعه شفيلي حقي واجه هي ما قيش دولار قلت صار باب سوري من صار جامعه قيمه قيش بدولار وما صار يجي خوي مازوت ترى دوكما تراكتور مكتري خو ما قيش بكر مجاز كر دولار بحطيات اطفائيه مثلا خرجاز كن صار يجي افين اي مازوتين Li gorî rêveberiya çandiniyê ya girêdayê hikûmeta Sûriyê li parêzgeha Hesekê derdora 106 patoz kar dikin. Paleya gundewarê Reqa û Dêra Zorê beriya herêma Cezîrê dest pê dike, lewma hin patozên Cezîrê berê xwe didin Dêra Zorê û Reqayê paş re vedigerin paleya herêmên xwe. Zana Umer dengê Amerîka, gundewarê Qamişlo.